den trade-off die ng trabaho como funcionário die passou a nangta e toezichthoudende orgaan como misera trade-off. Dus nang falta kung nalaga nos bula 4 luna largo, sem trade-off, e talagang isso aqui going on pa anos, mamako 30 anos, ture avião venezolano está sendo mesmo, e a ONU diz pone dono anhefte contra a nosso, sem trade-off contra outro. E pergunta Horta Bira, Kiko é o seguinte passo não para o senhor F. Trump? O meu advogado também tem um caso via LAR, of even via OM, para nalatigheid de actuação, de não trade-off, well as waiting, quando nós fazendo isso aqui. Según el piloto, simplemente todas 13 personas no podrán haya vuelo mirando la gran demanda que tiene en el mercado de Venezuela en el momento aquí. Para Noticia Buenochi, Amita Eshel Simon. El piloto aduna di conocer que la operación aquí está andando para más de 35 años acaba y no te mira para aquí ahora aquí es que hubiera un problema. En el momento aquí, señor Efia para su vuelo no pendiente de su caso. Además, él agrega y quiere aclarar que no tiene ningún avión de su persona geground ni en Aruba y tampoco en Venezuela.